Njengoba silapha bangcwele abahle enkosini. uNkulunkulu usenzile ukuba sibe ngabantwana bakhe. Uhambile wasikhetha izindawo wase ethi mase sikhethile wathi wena ngiyakuthanda. Ngifuna wena uyaba umntwana wami engizawugiya ngaye. Mase sikhethile wasisigqokisa lezi zingubo ezimhlophe bangcwele ayibonkosi. Njengoba silapha nje thina singabakhethiweyo ezulwini. Sibizwe ngegama elikhulu lokuba thina singamaNazaretha. Amen. Asezulwini kayibonkosi. Sekukimike nakuwe ukuthi ngiyavuma yini ukuba ngibe iNazaretha la sebuhleni noma la sesihogweni la. Ngoba kukhona namhlanje na ukuba njengoba ngigqokile kanjena nje kodwa ngingabi nayo inhlanhla yokufika ebuhleni obusefihlakalweni. Ngani na ngoba iziyalo zikaNkulunkulu wazimisileyo angizange zingehlulile. Angangakwazi ukuzilandela wasiyangisida ngoba lapho esikhona sisemthwaleni onzima kaNkulunkulu oyingcwele. Okwami nawe ukuba sifunde sithandaze ngezikhathi zonke ukuthi Nkosi ngiphe amandla okuhamba nokuhamba kwakho kuhle kwasizweni. Ngiphe Nkosi inhlanhla yokungena ezulwini lakho ngisekhona lapha emhlabeni. Lapha nje indlondlo musa imile leSwazini yona ekhulumayo mawukuthi umhlangano uyavalwa namhlanje. Ngicela ukuba njengoba ngimile lapha ngenze ngibe uye nami ngibe naye abe mina ukuze uthi lokukhuluma kwami lapha abangcwele kunganoni. Amen. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu akhulume kahle, khuluma indaba kaNkulunkulu kodwa leyo ndaba ingazwakali kahle ukuthi beka kaNkulunkulu ngoba iphuma enhlizweni nezona. Kungakho ke ngizicelela uNkulunkulu ukuthi kuma kwami lapha phambi kwenu naphambi kwakhe makangenzela ngibe uye nami futhi ngibe uye. Amen. Ngelinye ilanga uNkulunkulu ezambethe umzimba wokuqala wathi mayephuma emzini wasephakameni edlula lapha adlula khona mayinhlangakazi sephuma isonto izikhulu zesonto seyithuma izigijimi ukuthi njengoba kuzodlula lo muntu ovungula abantu abahambe bayoma lapha nabaphatha amabhuku amakhulu la bazobhala khona abantu abazobe bephuma kuleli sonto labo bayojoyina indlondlo yomusa. Yabe siphuma ke lensizwa lezi insizwa zithunywa izikhulu zesonto. Uma zimile lapha yana ezibhala abantu abaphuma lapha enkonzweni yabo belandela ushembe. Maye bebhala
bebhala bonke abantu abaphuma lapha ngoba bathenjisiwe izikhulu zesonto zathamba uyoma lapha uphatha ipeni nebhuku ebese ufika ubhala bonke abantu abaphuma lapha bayojoyina lo wamuntu umhungulu ebese uyabuya uyabaletha lapha khale sobanquma esontweni uthi la umfokambatha wathi mangabe enza lawo umsebenzi loyo uthi angazi ukuthi yini yangidonsayo ngazibona sengiphambuka kwenkosi umqalo wendlela uthi angazi ukuthi yini yangidonsayo ngazibona sengiphambukayo ngazibona sengikhuluma nayo ngithi Nkosi ngithunyiwe izikhulu zesonto yangisonta kulo ukuthi angizobhala abantu abaphuma lapha enkonzweni yami engisonta kuyo beze lapha kuwe bahambe nawo mase ngibathule bese ngibabuyisela kibo ngobatshela ukuthi laba nalaba bese kuyabuya banqunqwe esontweni uthi uNkulunkulu wabe sengibuza wathi mntanami awuphona kukhona ukuhluphayo na uthi babumbatha ngabe sengiyakhumbula ukuthi awuhambe lokho ngaganwa iminyaka isize yi8 angibathola abantwana ngabe sengiyakhumbula ngase ngiyasho ukuthi hayi ngane ingane yomuntu lapha ekhaya kodwa abantwana kangibatholi iminyaka isize yi8 uthi ke lo uNkulunkulu esiveza uNkulunkulu bakhe noma nazoletha uNkulunkulu ushembe lona uNkulunkulu kuphelele amen njengoba silapha njengocabanga kweyindawo cabanga lapha kuphela ukuthi usendaweni epheleleyo ayibonge Nkosi uthi wasembuza ukuthi yini hambe wena mntana amakhulu uthi wena kukhona ukukuhluphayo ngase ngiyacabanga ukuthi iminyaka yami ayi8 angithola abantwana kulo makoti uthi ngase ngiyambikela lo uNkulunkulu uthi wase sethi uphombela usitimela samompondo wathi yabona mntanami ke ngizokunikeza abantwana bami abawu8 niyezwa bangcwele amen ngizokunika mina abantwana abawu8 bazobe bemkanjena igubo zabo zimkanjena bazoba8 nebala babe sebeyafika uthi umkhokhelo uqala waleli yazo lalapha la endwethe awumambatha kuthiwa umkhokhelo wakho na kuthiwa ukanipik nabanye zafika zonke lezi zingane ezu8 ayibonga Nkosi ngokusho kwenkosi yethu esingayo lapha eNazaretha amen bafika abantwana abawu8 ngezwi uthi mina ngizokunikeza abantwana abawu8 lo muntu usehambe usehlalene ngane umuntu iminyaka yi8 akabathola abantwana uma wena unenkinga uthi uyaphuma lapha uyapi ngoba lapha ngaphandle akho lutho kodwa muhle umuntu uthi maye lapha ngaphakathi bese banokubekezela athi Nkosi ngikhumbule nami ngoba akekho umuntu ongakhunjulwa lapha eselapha ngaphakathi noma ngabe unahlobo luni losizi noma ngabe kunankinga nje mawusungenile lapha ngaphakathi wathi Nkosi khumbule nami ngoba sekukhumbula lo uNkulunkulu esimkhonza kayibonga Nkosi wayekhumbula inkosikazi ngabathola abantwana yabe selifika le nkosikazi yathi Nkosi angibatholi mina abantwana lapho ngigane khona uthi la uNkulunkulu kulungile kusho uthi ngoLonkosazana kulungile ngizofika lapho ntambama kuwe uthi lo makoti ngase ngiyamangala ukuthi awu shebe ngoba akakwazi ekhaya uzofika kanjani Nazaretha sentone pheleleyo ayibonga Nkosi Nkosi yami ngithemba lami